Hey guys, how's everyone doing? Ngarang Sunday kamay tawgige. Ay gidi ngarang notification lae. Melbourne the first ever Kamayan Filipino food festival tawnina or Boodle fight haina zukawe. Aduda I decided to check it out. So Kamayan food festival or Boodle fight haina zuhae. Sige say it involves people eating banana leaf tagi straight spoon for cutlery kay ka amta yaw da bida khutna cha do ne ba mai tai gi la da usop cha ba do adumaina aduga mayam se usop ka koi ga asiga khena baibu banana leaf size da pulak oina tham do ne ba food to aduga mayam se adum communal eating gi mawong da chamina do ne ba adu camaraderie kay ka build tawbagi concept ne ba magi italis ado lambida Marvel Stadium to power air. Shout out to all the Marvel fans. I am a Marvel fan amani. So Melbourne has a thriving Filipino community. Filipino community gi mi myam se yamna laye kano suburbs karada ahum marida moise yamna populate adum tawe aduga Filipino da nate Filipino gi moi cultural practices or restaurants ke kalay ba do atopa mina su yam pame Melbourne se hanas aina mention tawgi ba do cultural melting pot haina su hayaba sida lay ba mi myam se different cuisines adagi cultures kay ka do experience taw am pame mapam sida mayam se dum yam accepting oeba yam learn tong ninge ba so ye sige isay sakpa da imi yam se khoyam taw kuchen nam taw sa ju sa ba ado kuchen na phambam ga laite adagi food stalls to line ga sam sange Filipino suyare Filipino nataba suyare aduga manam do pura barbecue gi smell ngata smoke ka do manam laeba ay chala man loy Filipino diaspora se adum one of the largest in the world oy bani spread over tawba se America da jam lai bani adum ado moigi cuisine se it's not as well known as Thai or Chinese do most commonly mi na yam khangna ba chana ba se adobo na malay ne ba adobo se chicken na su semi pork na su semi basically it's kana ne ba braised to meat to braised to ne ba soy sauce vinegar garlic aduga peppercorn da rice cooker da ga yam kuina adugi do simyam se hapchalaga meat to hapchalaga kano sum cook taraga adum yam line semi ba ne ba adobo basically ay isa na Filipino food yam charo bidinate na Hawaii housemate amadi lay mine do mado adobo yam thonge ba dun adobo di phazana khange and then atopa su khara khange si barbecue su yam hawe ani sima di mun na khange atai di mun na ai ju khangde basically moi gi taste se ya mana mix between sweet sour aduga salty ahum sige flavors oeba soy sauce se yawe and some kind of sour tenderizing vinegar type gamma adu salt admai na tawe ba mo gi taste ado obviously it's yam na akhang ba mi da nabudi more nuance or any ado aina khara charo ba di asigi flavor se oi Asian loina oizar so Chinese Thai or Indonesian or Malay or kano se Filipino haraga so loina magse ka jumana deba even just barbecue meat se kano yai ba khot pa se moi gi sauce to adu gi do khenar pani na ma house dum khene ba barbecue se Korean gi so dum khene ba atai di line de lepam talle ado city miss out to ba de ube ice cream chare Filipino ge yam thina famous oi bane hojiki ice cream do purple yam na sabane ba magi taste se earthy sweet or nutty oi ba kitang pistachio gi flavor kitang ga yawe yam hawe adegi kitang jatlaga ai gi favorite flowers thengnare yam phazabani sigi se Australian native flowers ne mana sina eucalyptus ki su ja leba loina mana deba mana gi pattern ke ka se adegi lay ama bungbung launa urisina protea gi makhal su lay duga red color gi mana man ba yarisina lay ne ba su mana khatang na te ba adujuna safari sunset ka we ba aina si ahum lag tha ge tawra bane do sido khare ai balcony da windy side to we gi adu cold moi se weather si kitang picky oi bizane
ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯋꯥꯏꯠꯀꯤ ꯕꯣꯜ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯌꯥꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ particular smell ꯂꯩꯇꯦ in fact scent ꯌꯥꯎꯗꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯋꯦ but nectarꯗꯤ rich ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ pollinatorsꯗꯤ ꯌꯥꯝ attract ꯇꯧꯋꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯦ ꯃꯆꯨꯒꯁꯦ ꯌꯥꯝ rich red colors ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯔ window shopping ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ Zarada ꯆꯪꯉꯨꯒꯦꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ and then ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯎꯞꯁꯦ ꯎꯔꯛꯑꯦ red colorꯒ blackꯀ basically shades of brown red and orange black ꯀꯨꯝꯕ types ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯎꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯃꯥꯏ red ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨ try ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯐꯖꯔꯦ but obviously ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯗꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ heelsꯁꯦ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯡꯅꯗꯦ ꯂꯥꯁꯇ flats ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏ and ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ and then perfume ꯈꯔ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ interesting ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯈꯔ ꯅꯝꯃꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯑꯥꯔꯀꯦꯗ ꯀꯧꯋꯦ ꯊꯥꯏꯅꯗꯩ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ Russian stacking dolls ꯀꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝꯉꯥꯛꯇꯪ ꯅꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯑꯅꯤꯁꯦ Gog and Magog ꯀꯧꯋꯦ time keepers ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ natural ꯑꯣꯏꯕ herbsꯅ ꯁꯦꯝꯕ scentꯀꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯁꯦ diffuserꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯅꯝꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦ ꯁꯤꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯅꯝꯒ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯃꯒ and then ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯦ ꯌꯥꯝ artistic ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ Elvis ꯁꯥꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ artist ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯇꯧꯕ statue artistꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ small performance ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ The Grave Street ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ graffitiga ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯦ graffiti ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ Melbourneꯁꯦ graffitiꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯏꯀꯣ graffiti art की culture ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯁꯦ ꯆꯥꯅꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯀꯩꯀꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯗꯅ limoncello ꯑꯃ ꯊꯛꯑꯦ and then I was hanging out ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯦ flight ꯑꯅ ꯑꯃ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ plane crashꯀꯤ experience ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯦꯞꯄꯤꯁꯦ batchꯇ ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯅꯣꯛ ꯆꯪꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯞꯄ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅ stimulationꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ windy ꯑꯣꯏꯔꯦ autumn ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ signsꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯥꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯦꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝ windy ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ
ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯀꯣꯏ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯍꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯉꯥ ꯑꯇꯣꯏꯕ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯆꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ so that's it ngasigidi side adum loisalage short oina sum thagatke tawbane I hope you guys enjoyed this see you next time bye